Ја, босански, No, македонски и германски качитина, не? Авдија. Правен тумаре Курања. Авдија сем косуратул енам. Шелу бишу дујто, иншаллах. Шелу бишу три до авдија какера, од дуја ети авдија кераме. Агер мате дуго влачина и тематика, него само каджако агер вакердоко важна буќатаро акала аетија, сој важно мате дуговлачина, иншалла те на дуговлачина. А јер секогаш вакереја мате дуговлачина, ама кет куваја ки тематика, кет такјоваја, тегани, појавени клола. А јар, пурирем да више, новчарија да исијаме. Англидер деш берсине бизо новчарија. 2016. Сетине тоа мена? Новембар 2016. Сијем. Поактивна. Ама, девам, иншаллах кобол, ја. Иншаллах. Ка керахат мо Курани. Лайф сије? Лайф, окей. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. جماعة المسلمين الله يذكر رحمتي الله يذكر بركتي الله يذكر مغفرتي وبرال تمنده وبرال أمنده قول إن شاء الله. قرآن يذكر هدايتي upravo tumende, upravo amendene kovod, inšallah. Ja Rabbi, kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ga čitina, kerameno dolendar, koji o Kur'ani pravilno ga halova, hem keramen tarodola, koji o Kur'ani pravilno ki praksa kana, yani ka dživla kera. Sova kergem akana, trin temelja iman eskere. Trin stubja kova o imani upralende terjona. Kola tane? Čitiva? Odova so amen čitinaja haloiva, te halove, emodova ket halovea so te dživla kere, ki praksa te ane. Akva je musliman luko. Akva je muslimani te ove. Ani, odova so amen, amen dar o Allah Celle Şanuhu rodela tarojek verniko. Ket kada kere manuš verniko, soznačila muslimani seleme, manuškova lestar avela o sigurnost. Manuškova lestar šteta na etevoltu. Manuškova lestar je opasnost na ete arakeltu. Manuškova lestar garavindor nešto palo to dumo na ete kera. Manuškova tut na ete hovavoltu. Manuškova tut svako putika pomožineltu. Manuškova ko svako doba tuke pikokovo. Odvaj muslimani. Odvaj muslimani. Odvaj amen sova keraja amenu. Amenu soznačila verniko te ove. Ked manuštano verniko soji oftano agar vakirdo ograničimo je ke obračeja. Sabe obračeja? Allahes kere obračeja. Agar me vakirava granicen sartano opkolimo je verniko. I sile granice kole skoro živdipe. Ova avrialtar odla granice našti te iklog. Един исто и силе јек превоз означава границите чивел туке. Значи ту шајек бутите кере джикај джики одеја граница. Коте дозволимо. Кај сој туке дозволимо.
сад кој канка исујту ќе дозволимо. А кале манушески вакерла бе вернико. Невернико кој тано? Со нанеле границе. Ја ни са лески, ки годиш ајте керел, нанеле ни са ви граница. Мангелам тикно максимите силујнел ка силујнел. Мангела тикно максимите мударел ка мударел. Мангела нека скештета те керел ка керел. Шунено Аллах Джеллешануху ке дјаратинела е мануше, ке до Аллах Джеллешануху ке дјаратинела е мануше, ов јаратинела ле акале својствонсар. Значи, амен де постојнела и љубомора. Амен сием јаратиме те вакерав мржнаја, љубомораја, хасетлукоја, максимија. А мене максимиске карактери дингемле или па таро тикнипе о максими кет келела пи играч кен цар, те алоја вер максими тано љубоморно или па надела, а ја така егоисти тано надела, ја вере максимиске играчке. Со значилно максими веќе силеа да ја егоизам, вродено лесте, о Аллах леске да вачи гале. Ја кане и религија со керела? Воспитинелале. Одини воспитинелале. Со егоистина, ето го, од ова егоистичко својство со исикото тиро калби со јаратингја, со амен дингемту ќе дава, или со амен јаратингемту одоле својствоја, качина веле. Каджане ке ту употребине. Треба те джане ке употребине од ова со и тиро само тирота, но нашти ја вере скоро до тоа. Тиромни. Колса само тири, нашти тоа вереа. Те мора егоистично тоа. Халјовена, значи, и религија ка си кавалту, кок само моменти, кет ка келел тиро, одава со вакерава, адла психолошка свој атрибутија со иси управо, страстија или атрибутија со иси управо, адава, мануш. Со и религија, ој си каваламе. Кеткова љубоморна, кеткова егоистија, кеткова цицјажија, кетка... Значи, тут секогаш наштите те динган, те чавенге, те фамилија ке нај, јани, и си моментија кет каде, и си моментија кет, најете де. Кој си каваламе накава? И религија. И ме, која пути кога си неаме ние состано германцонсар, си неакаја тематика, и ме и акалела феја почпингјум. Тумен таро е германцон ге вакегем, аѓа, тумен таро религиозна манушана требала те даран. Тумен таро религиозна манушана требала те даран. Соске о религиозно мануш, грешке, хатае, харамија, штете, опасностија, на анела тумен, на керела туменге. Религиозно мануш. Каста требала те даран? Таро нерелигиозно мануш. Од ова со нанеле религија, правален, а дале со нанеле религија, нанеле обрачи, нанеле граница. Декен, а вдje целовкупно амаро дживди петано створимо таро границе. Едлено спорт. Јак футбол затекелен, и силе лескере, границе со и о стадиони цртимо. Кој тани играчија е фудбалерескере? Окола кој Келена Андрек ја одеа граница. Котерен. Окола со на Келена Котерен, ова на не фудбал, на гледачија. Кој тано вернико? Од ова кој е куранескере границенсар дживдинела. Кој границе е куранескере дживдинела. Халилен ма со мангавате вакера. Халовена, јасно и туме играчија. Ови тано играчи е куранеско. А од ова салде со читинена, одата на салда гледаче и куранески, ова на невернико, ова читинена шајленгоро джанди пески, ама на невернико. Халиденма, ја кате и свако е игра и сила лакере, правилија. Те грешингјан, фаул, тиклило тари граница, корна, аут, или соженаваме сартумен, вакеренеле, на само ко фудбал, ки кошарка, ко тенис, ко са. Јек игра за текерелпе мора тоа лакере границе. И религија да. А ква котарлено ола? Пазен, котарлена, таро религиозно воспити беа кава. Ленале.
И религијата ајар, амен, воспитинал амен. Емодлески да ме сова керама, шукур со амен сием верникија. И акава со требала те вакера, пандег нешто кога кера. А калеа, и религија воедно дикеламен толерантна према лоја верда религија. Сарамен де со и харами, нека ске штета те кере. Очорибе, омударибе, со мислење на ко христијања со читинена и Библија ленде дозволи моли дано. Ленге кавакера кафирија ли одоле манушенге кавакера? На, сарна вединела лено Курани азимушани одоле манушен? Ел китаб, ехли китаб. Ехли китаб на вакерен ленге. Сој ехли китаб од следбеникоја китабенгере. Никола, таракалаштар, китапја Теврат, Зебур, Инџилем, Куран. Сој теалото ке христијани да теалото ке јаудија да, теалото ке тотеисти, будисти, хиндуисти, лен пралален. Со мислење на тие хиндуисти, лесте шајлите чорелпе, лесте шајли, те керелпе исто харам, лесте да. Истилен граница. Истин ленде дала, ленгери границе, ленгери правилија, кола ола келена ки ленгери, ајар вакер дока на келена или ба, кола ола движинена пе коленгере границите вакера, или ола пакјана. Саро деш, јани, од деш закон е Хазрети Муса алейхиссалам ескере, косао религија иси. Ма те спомнина мака на аведа религија, ама нешто аломе го ѓате, ма најте спомнина. Јани, косао религија кала деш заповедија иси. Кој халило, кој на халило, девам. Касикло. Амен, ачиленко суретул Ен'ам, шелу бишудујто си е маѓар ли, шелу бишудујто ајети таро Кур'ани азимушани. Бисмиллахир рахманир рахим. Со вакирла менги Аллах джелле шануху, одолеске да куѓем кија тематика таро имани, таро верујбе, соске акалајетја од вака спомнени на менге. Бисмиллахир рахманир рахим. Ева мен кане мейтен فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Ajar prevedina vale. Šajlitoven ista šungjola liko lajfija, mislavske šungjola ili neko? Šajlitoven ista okova koitane mulo, hem amen odolenge sodingemlen civdipe. Hem amen dingemlen civdipe. Ili şaylitan toven ista okola koitane mule, hem okolenge so amen dingemlen civdipe. Hem dingemlen svetlos. Znači Allah Celle Šanuhu suvajtila en nuran ve cealna lehu nuran. Hem amen lenge dingem so svetlina. Pa džala maškar komanuša, yani džala maškar komanuša odole svetlinaja, dali tani istakna okolensar kolatene ki temnina. Ano kova koji džala pirela svetlinaja, istanitane okolensar kola pirena ki temnina. Ajate prevedinale. Kola pirena ki temnina. Hem našti lendar, to jest naštitar jodoja temnina so tiklovel. Šajli to venisto, pa ne mu pučalo. Šajli od oleske završenula mit, znak prašalnik. Šajli olatove ista. Eke ajar šuže dikjona eke afiren gerbukja ola so kerena ili pa so ola kerena. Ajar me prevedingum akava ajeti kobor probingum ola bukvalno logičko haljojbe akale ajte skoro tu mengete prevedina. Hajde bismillahirrahmanirrahim. Počminaja prvo germansko Mohammed Esad. Mangava. Und so haben wir es in jede Stadt mit den großen,
kann wohl einer den Tod wahr und den wir lebendig gaben und für den wir ein Licht machten, um damit unter den Menschen zu wandeln. Denn dem gleich sein. Gleich sein. Шайли исто Allah тоа велимаш карпесте, а? Пучела Allah. Знак прашам, пучеламе. Опучи бе ко Курани и силе баро значај. Ха. Халиланли. Кетмева керава халиланли, тоа значило да знак прашални. Ти годи бутикергјали? Ти годи уклучингјапели? То хало и бе. Почмингјали те керал бути. Ода, ја кана Allah пучела. Исто ли та не? Ха, акана тумен керен, сој, акана со керал Allah, акана му кела амено Allah, амен те кера бути акана. Одоле почибнаја, таропасивност, че вела амен, која активитети. Со те керал актив, О сензорите почнува. о сензори тариамари годи те керал бути. О сензори тариамари годи. Одова пучиве ес елу неке. Ем капученту. Кет капученту. Одова ес елу неке и бут важно. Ха, хајде. Der in Finsternissen ist und nicht daraus hervorzugehen vermag. Und so wurde den Ungläubigen schön gemacht, Tamam çünkü devam was edelim. sie zu tun pflegten. Magar so kerla kafirenge lengere buka sola kerena so dikövena. Şuje. Ha, haydi yek puti. Kas kaçitine tu Gülhan? Хасанџил. Kasancıl. Haydi bismillah. Бисмилlah. Може ли да биде сличен оној кој е мртов? Па ние го ожививме и му определивме светлина по која оди меѓу луѓето, со оној кој е во темници и не може да излезе од Od ta temnina. Znači našti ovtiklo tario da je temnina. Tem angel da našti tiklo. A? Ете така им се разубавува на неверниците она што го работеа. Schon mal Geburt. Ja. Ja. So sam Kurani si? Ne, Njemačko, man, isto si. Aman na neslично saro... Isto si, was sie pflegten. So, Nein, o prevod Muhammed Esad. ja, slično samo vakela Manušenje al-Nur. Znači, Bismillah. Ist wohl einer, der tot war und den wir wieder ins Dasein brachten und ihm unter der Menschen al-Nur ein göttliches Licht gaben. Ekana. Šune. O Allah vakila šajli to vi isto kola tane mule. Staro samo muli meri bekerala pelafi. A kate? Неписменост. Ja, ama kate na ne odova fizičko Na. meri be so amen penjara ele mulo o manuš. Wie učimo? A kate kerala lafi taro psihološko meri be. Manevijat. Таро маневијати керала лафи. Значи акана етија буквално наштите халове, ако буквално те халиран те гани нормално ка халове одла кола муле одала муле кој тане телали пуф. Аѓа на кате на керала лафи таро. Ама иси байрак не бучужо лафи акате, не? Ewa men kane meyiten fe ahyeynahu ve cealna lehu nuran. Akade vakit Allah ke zuyyine lil kafirin. Allah fi kafir. Со значило кафир. Терминолошко. На терминолошко. Čardo i pravdina. Те учаре. Повјаја те учаре. Саро зрно кога O zrno со чиреа Садине. по плоди те садине, те учаре о зрно тароплоди, о тароплоди о зрно те учаре, кој арапска кала е кефар. Gefahr. Те учаре. O zrno ke dučare, ale soji mulo. Ja. Ja. Mulo. Ama te kuja pani? Opani. Sakirla. Čivljan. Дживдите. Ајде, како на квакерла ќе. Шарито ве ниста окова кој та не муло, хем
amen so dikkat kana hem amen dingemlen civdipe taromule Allah bakilla taromule kergemlen civde. Yeksem etan omulo plus uça. Uça reale puvjaya ama te amen dingemleske pani te amen biçalgem o rahmeti o bir şey mu prav. Hem tegani sola adava manuş civlola. Gotovo. Civlola. Haligena kava. İki Allah Celle Şanuhu adava kirla. Ama isi plodija kasati nelen. Ништо. Učalen plodi da na delo. Te dingada je plodi kadelo rumimo plodi. Ni halape, ni pjelape. Kerko plodi. Isi li asavke plodija? Ako lila o rahmeti e Allah eskor. Ako dinga obrišim. Ama isi plodija kolatane. Saste hem šuje, hem dela menge. Šužipe, isi ako barila misi. Na neko koris. Panda ki šteta te halanda šaj nesalo nasvali pete dobinele star. Kirme dobinela. O plodi korkori pestar kirme kerala. O šelu bišu trito ajeti da restava kerala. Yani so ke cidela pe o šukari petaro ek manuš, mate kvala kana džava ko šelu bišu trito ajeti, so avena aki teba kera kit ko omas mukeale Harica, Avrial, Yek, dive, Dui, dive, Teberșel, omas, palo de la soadă la comas? Kirme, hanale, gotovo, rumimo, gotovo. Tena jungle anticherele, te țidingepe, ilea iar vakirame, te țidingepe o șuje bacterie, o șucar bacterie, o bacterie cola pomojine na cototelo, te na padingele o loș na bacterie, so kerelo manuș? Merela, gotovo, merela. Romingela. Kama ovako še lubišu tri ta etika. Obrazložina, bud, panda, pošuka. Jodoleske vakela. Šajli to venista. Okola koji tanemule hem taromulo kergemlen civde. Znači ja kana dingem civdite. Ama dikera kana proložina Allah Celle Şanuhu. Sonra hem dingemlen svetlina. Jeke manušeske na ne dovoljno samo telo živdo. Jeke manušeske je potrebno tano so svetlina. So i svetlina? Džandipe. Zato obstani nepotrebno i džandipe. Halile na kana. Na kana šunen man. Šaj, adavama kerava, sova kerala Muhammed Esad, koleskoro tefsirva kerala, džanena li kobor civde uprali puftane mule, pirena mule. Džanena li kobor manuša uprali puf pirena mule. Bićande, bizo imani, bizo džandipe, akate, ko tradicionalna tefsirja, akate kerala lafitaro imani, ile nur, Kerala lafitaro imani, ako da šukarite, odlasonane upatime, od tradicionalna tefsirja Ibni Kefir, Taberi, telilem, ne? Ama telilem o racionalna tefsirja Muhammed Abduhu, Fahrudin Errazi, Meududi, telilem, ne? Tegani kadikade ka Kerala lafitaro yek džandipe. Soske šunen, yek imani da bizo džandipe naštite obstaninel. Manuš, džanena li kobor imanlije manuša, imani soji, ko normalno tumaro prevo soji imani, verniko, glaube, te bakja. Ama džanena bizo džandipek pakja ibe de kašaj širko te keren. Te na nentu men džandipe, tu pakja so misli na kala so pakja na ko kipja, na ne ljuda vernikija. Ola da vernikija. Odoleske da Allah Celle Şanuhu ko Kur'an-ı Azimuşşan'ı ket spomninena len kerela lafi mušrikija. Soj mušriku, a vola taro lafi šereke. So značila te pakjako poviše devla. Ola pakjana. Ama so pakjana ko poviše devla. Diken ola da pakjana.
Tu naștilenge te va kere kafiri. Tu naștite va kafiri te va kergana dvai ateisti. Шајли е атеисти ширко те керел? Нашти? Наверуинела? Ов ширко нашти те керел? Ов ко ништо наверуинела? Ов ширко нашти те керел? Пралален? Ов ширко нашти те керел? Јани, атеисти, кафири, ширко нашти. Кој шај ширко те керел? О, ајке, бабана рамет совеќе. Сал до кола кој паќана шај ширко те керел. А кет кераја кана ширко му кучи ветано. Дженен ли кет кераја ширко? Кет амен бизо джандипе паќаја. Бизо аргументија паќаја. Бизо нисаво илими паќаја. Бизо китапи паќаја. Бизо не мюршиди, бизо водичи паќаја. Асавко паќајбе, што шалите вакеја кана будистеске офтано кафири. Шалите вакеја офтано кафири. Нашти правилно верников паќала косо, ама сар паќала од вајлески реки. Ов паќала ко гуровки гуровнили со, ко темпел, паќала ко звоно паќала, не знам со. Паќала. Ама важно овда паќала. Ама кана кој каменинел кој каде светло скотиро паќајбе. Светло скотиро паќајбе, кова кајнгелел туко правилно друмо, тано о Кур'ани азимушани. И силија О Ибн Кесир дала Саро Омер радаллаху прифатинела о ислами. Коле скоро тефсири, одова, тачно, пишинела. Сар светлина дела. Сар светлина делале. Ама кој дингеле о светлина? Allah ama kitapea. Ya sine kayıt Kur'an-ı Azimuşşan'e dolestar ya. Ya Muhammed amen akava kitapi biçalgemle tuke sarije svetlo skotiro kalbi za te upatine emanušen. I si avera ajeti ko Kur'an-ı Azimuşşan'e akana malen mazravo za gotovo bistergium kajtane na višingile radije. Akava kitapi sokirala i kalela tu mentaritemnina Чиго туме? Сура Бекара, 257 ајет. Океј, чити. Бакерала. Аллах е заштитник на верниците. Ги изведува од темнините кон светлината. Значи, сокерала и калелале е верникон. Сокерала е верникон кана? И калелале. Значи, олам веќе верники ја тане која ети вакела. Ола да не верники, ола паќанако веќе. Ама сокерала кана о китапи, о Курани, и калелален тариленгири темнина, емчивелален ки светлина. Сои исјамен значи дуј паќајбе. Исјамен темно, ховавно, слепо паќајбе. Емиси ајан, дикиндо, јасно, дикиндор, нуреа, осветлимо паќајбе. Кога паќајбе кала амен? Осветлимо, ојасно. Ама кој калела кава? Салде окова кој? Надари могоѓа. Надари могоѓа од вас салде со лескери годи керела бути. Од лескеда, меа герба керава. О имани хеми годи. О имани хеми годи тане прален пен машкар песте. О имани те гело бизи годи лескева кераја слепо паќајбе. O imaните ги лобизи годи. Тега не одава кераја слепо паќајбе. Па чак дури кои ислами, а да во употребинела пе насвало паќајбе. Јани, те паќам бизо годи, а да лесте ко Кур'ан јас мушанima ќе лапе насвало паќајбе. Те паќам, ама насвало паќајбе. Буд пути, акава кераја ле лафи, за тумен ге појасно тоа, а ја те спомнинале терненца. Колата не залюбиме. Од терне колата не залюбиме. Јакана, јектано колата буд залюбимо, те ало те одвоинен пе. А ке одвоин гепе, муклепе. Не, муклепе. Кодва муки бе, којтано, агерва кирдо, тароле скоро имани повредимо, ле мапучле таро одговори. Соске ов код ова моменти шајте дел туке фалш одговор. Соске лескери годи о љубов исклучинга лескери годи. Заслепимо. Заслепингале. О љубов заслепингале.
Tu vakera bă, ina netu che o ina cistinela, o ina kerela. Padiala să că vakere. Padiala. Godina kerela. Soske na kerela. Soske o imani, o ljubov. Učarja o imanile skoro. Pralale. Eko vernikja da kavaisi. Te tu menge nekoj e religija učarja. Fanatizmus. Fanatističko paća i već ja tu menge. Kova vakirna godina sminea tu potrebi ne nađa na vas. Gotovo, pralale. Gelo. Leske više godi isključinela, leste salde kerela buti, leskere emocije, leskoro ljubav premalo odini se obdobinjale. Ama o ljubav da te na ne godjaja, na neracionalno ljubav. Slepo, ka vodi veket ka pravgjono jakjanem, kao pišmani. A da je opasno. A da je ljubav je opasno ljubav. Ама шај мате, и одолеске да. Одолеске да сомема керава. O islami sarso-dela vrednost e gođake. Sarso-dela vrednost e džandipnaske. Nijek religija ko dinina dela savko nešto. Nijek religija ko svetona dela savko nešto. Nijek religija. Nije o kristijanizam, nije o budizam. Soskete dela si ne vrednost ko kristijanja na esine i sate kerelne devela. Oda ter ljubov soj isključinela lengorologičko halo ibe taropake ibe edevlesta širko kerena. Не лошо, Ja, ter ljubov. Ket pučle, soske tu mene isa kergelne devela. Amen namistingem nešto, amen samo mangleme isa. Ter obut mangi pe isa men kergelne devela. Tarobut mangi pe prema lui Isa, baro respect prema lui Isa, men, Isa kergem le devel. A daleske da pazinen sova kerava, znači mire lafija na ne jednostavna lafija, mire lafija teva kergumnen, znači sinen bud, baro, značaj, palala od vas o vakerava. Шај само хари хоđа акате Buyurun. Allah azze ve celle kerava ki офтовардеше офтото сура. Само агар зар не гледате во камилата како е создадена? Јек асоцијација. Сарим тумен на дикена и камила. Со стараха? Значи дикен. Значи морате Рееите. Надикланли. Ти годи бутина кергјали. Ти богоди уклучинјални. Значи прво нешто со требала Јек бутида ко ислами те манглян те кере, со требала прво ти годи ти уклучине, заедно е иманеја. Те ту имани гело англе, а и годи палал, наджала, ни па и годи да те гели англе, а имани палал. Ама да наджала, рационалистија. Мора заедно. Рационалистија, тара добром рационализам, кере на ширко, а калада, вакер туа кана. А калада со неупотребинена со агер вакерава социдена и година таро. Мануш ова да кере на ширко. Значи пазине со требала тарага заедишко. Хеми годи саро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем колес кро хадис вакерја. Хеми годи хемо имани машкар песте пралатане. Тоест правен пентане. Ни јек бизојек наштител. Јек бизојек наштителот. И сипам да ти хоđа извини само. Ама кога интересно, сура Мулк дешто ајти ва керела, хем керела пелафи деко джехнемлија кога керен лафи и ке речат жителите на джехнемот, кога би слушнале и размислувале, немаше да бидеме меѓу жителите на огнот. На огнот. Пандек пути. Значи, кога би слушнале, ке би шунаја сине, хем ке би размислинаја сине, на есина амен тоа е джехеннемескеријак, или пе джехеннемескеријак, на есине тоа. Со те амен амари годи употребинге. Значи, дике, сакава суме керава лафису, ја, паќа и бе бизо имани, тано, слепо, бизо нур. Бизо светлост паќе е. Ки темнина.
паќа и беки темнина, а кава ети шелу бишудуито аети таро суретул Ен'ам одова керала менге. Сој хем дингемлен светлина, одоле светлина јасо, пола джана машкар комануша. Ема дала ке дисилен светлина, ке дисилен джандипе, коленгоро имани, со керена ола джана машкар комануша. И јани джана ко машкар комануша. Сој адала мануша, сој адала мануш машкар кодула мануша, сој адала мануш машкар кодула мануша, корисно мануш. Корисно мануш. Муслимани требало да те ол корисно, хем ки околина, хем ко општество, хем ко социјално џивдипе, хем ки пи фамилија, хем коркори песке да те ол корисно. На само, најва. Коркори песке прво требало да па после требала ки фамилија, па после со ки околина, после ки ко општество, после ко свето. Муслимани мануш требало да ол корисно мануш. Кај кажал ко мануша, корисно те ово. Ама на те ово? Мунафико дуе монго. Штета бе, штета, макерен штета ко народа ја мануш. Слушај, мануш џивдо, бизо светлост, шај само штета те керал. Шај салде штета те керал. И керала да штета. Биџан до мануш, слушај те керал. Штета шај те керал. Те ту на джанглан. Меја геракера, обиџан до мануша и корпори пез да те мударгио, те мударгио. Джело дикла печурке иси. Коалди бикне на печурке. Чингалескири годи, гело ки шума. Кедела печурке. Бесплатно? Соске коалди кед бикне на ки шума шај, бизо парете. Гело мануш биџан до ја, джахили. Гело кедингја печурке, гело кергја печурке, отровингја пемуло. Значи, печурке да со требала, тие хабнаске да со требала те кеде, джандипна ја требала, ја бизо джандипе камере. Ама мен рома саджане, таро електричарија, джико автомеханичарија, после мрумингјал авто, после астаргјале струја, мударгјале струја, после табило кер, нормално ка табило. Ко доктори, која джаро деа мен коркори аме. Амен поваре докторијата, докторџи. Кава сој джахили мануш мистиндор со ски онурио светло салорески. Хајри, иншаллах, сајала харица. Аменге. Ама ајете добром јасна е Аллах ескере. Добром правде е Аллах ескере. Со чаче правера мари годи машкарамен дете ова по джанда. Гна сој емоколен зар колата неки темнина. Жала шајни. Хем ки темнина, хем нашти, со нашти одласо и ки темнина, наштите и кловентари темнина. Наштите и кло. Джахили мануш наштите и кло. Проблем. Биџан до мануш наштите и кло. Тумен саки Европа барилен, керген одла екскурзија ко шуме. Алла и шума на те на пенџаргјанла. Нашти никати иглале авријан. Лавиринт. Вртинето. Приметингениот, Керген, келели некогаш ки шума, Андреј. Чанки пустина да исто. Халален. Те на нету джанди, песарти и клове, те на нету рехбери, те на нету водичи, те на не некој со обележиња. Ту никад на штита. Сака вртинето, ка вртинето, палем ко круга кај, палем ко одова канка и со почмињан кај. Като Аллах джелешану одова кела, сој шајли истатовен, од ова кој та неки светињан джана машкар ко мануша, окола кој та неки темнина, наштите и кловен тародеја темнина сој та не ова. Наштите и кловен, кавртинен пе, герда машкара менде ко муслимања, аменда, Авријал таро амаро паќа и весар со си кавѓамен по Англија. Авријал наштите и клова себе писои, о илими, о икре, о читибе, о сиклоибе, и годи употребибе, читибе Курани, те амен на читингема Курани, те амен на читингема кова китапи, на неамен путокас, на неамен водичи,
Na ne, dhali kergen, ko tefsiri. Namerno açilem ko tefsiri ko Suretul Bekare. Dhali kel kitap, ana spojinen, spojinen akale ajetin sar, okole ajetin sar, kelen kitumari godire ajetin sar, kadiken sarbut pojasno ova tu men gada vasome objasninava. Znači, eki agar šuže dikona eki afirengere buka sola kerena, tačno. Odale bican dibe manuşenge. Ola adıla bu kaso keren. Ali lenge dikona şukar. Sa şukar. Sa okey. Sa şey to okey. Ket finansis kona siyem şukar. Ekonomis kona ama gel şukar elhamdülillah. Meme sosyalno ya. Şumza da olma. Meme bu kayas şumza da olma. Meme situacija ja şumza da olma. Кълдинава љубоморност, кълдинава неправедност. Nepravedno. Jako nas Allah. Eke lenge le buka. Šukar dikena, ola misina šukari pekerena. Celo dive bešela, koker. Sager bakerdo. Na mrdinala taroker, ama odava su bešela da keri šukar mistinala. Bakerla mesim korisno Allah eske. İbadeti kerava. Allah eske. Hayır, o mi bakerla ilk yok. Joker budi. Ďakel futbali. Barem kel futbarili sođavame so. Ama amen mislinaja, so mislinaja, ega da lea korisna. Znači Allah vakilna. Lenge adale kafirenge. O lengere buka, maşkar lengere yaka. Zuyyine, akate lafi zuyyine. Vakila bar šukar dikena, barvale dikena lengere de. Hođa, джала ми годи ко јеквернико, Ja. ова со кълдинала намази, мислинала дека кълдинала само намази панчвактија, И заврши. А секас ке лошно а керала. секас ке лошно керала. Јов мислинала, адалена амазија со вкълдинала, сојтано, зујине. Ова е прекрасно. Зујине значила богатство. Барвали па. Барвалипе. Офтано барвале адалена амазија. Ама ки фамилија некорисно. Ама ко народо некорисно. Ама и годи ханли. Секаске штета керела. Секаске проблемија керела. Секаске неспоразуманела. Секаске фитна чивела. Haliden akava. So vakela menge o Allah Celle Şanuhu ko šelu bišu duito ajeti. Šelu bišu trito ajeti. Čitina ja im zaga završina. Kobor dojme sijem, kobor. Sijamen. Добро, и се јамен пола сат, ќе. Pola sat. Aha, dobro. Bismillahirrahmanirrahim. Šelu bišu trito ajeti. Ve kezalike cealna fi kulli qariyetin. Aha, qariyetin. Eki agar amen ki svako dis, kariye dis prevedingen, ne? Ama agar da ne? Kariyetin. Dingem mogućnost, mjakate agar prevedingum. Dingem ekabiru mucrimiha. Ekabiru ne zove? Ekabire mucrimiha. Yani dingem mogućnost. Teoven liderja o günahkarja. Eki ager amen ki svako dis dingem mogućnost teoven liderja o günahja zatešaj odotete keren hile. Nere? Maškar ko narodo. Maškar lende. Maškar lende. Ola maškar peste keren nere? Ola korkori peske keren hile. Ama ola odova na osetinena ili pa odova na dikena. Или ола куркури песке. Ya. Akella. Yemkurune illa bi enfusihim ve ma yeş'urun. Teş'urun. Odova da na canena. Yeş'urun. Teş'urun. Na dikena. Na osetinena. Na primetinena. Ksarka prevedine. Na jansar ogađe meakate na osetinena prevedinju. Kadi kakana, ajde kađikane prvo ili germansko. Ajde germansko prvo, posljedno. Kađikane. Und so haben wir es in jeder Stadt mit den Großen ihrer Sünder gemacht, damit sie darin Ränke schmieden. Und sie schmieden nur Ränke gegen sich selbst, ohne dass sie es merken. Ja, selbst. Куркури песке. Ama une
Beste Cenab-ı Allah. Und was die merken. Хаде, وَمَا يَشْعُرُونَ Палем со спомнило Аллах. Ему пре, бизотеджанен. Кој шајте керал грешке? Одла, кој? Палем? Наджанен. Ајде, ја одреска ќе гума. Јешурун тамо џан дипене, ама кате ме преведингјум осетибе. Харица, ја и сега, Харица на нема Асаф Кошукар превод царство о Мухаммед Есад преведингја. Затен Мухаммед Есад и моментално комо калби врв ниво на превод таро Куран. Добра ви германско чи барбали. И барбали, ја, тачно. Хајде јек пути македонско. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И така, во секој град поставивме големци меѓу злосторниците, за да плетат измами во него. Но тие не измамнуваат никого, освен самите себе си. Шуне на кана. Ай Мухаммед Есад пандек пути. Еке агар амен си капгем, амен ки свако дис сокергем. Мухаммед Есад чити. Und so haben wir es in jeder Stadt mit den Großen ihrer Sünden gemacht, damit sie darin Regeln schmieden. Халиле? Kad kapišino mande Сарпишно? o legere vodiče su kerna. Да. Еке агар амен ки свако дис дингем могучност. Дингем могучност. Около е водичени. Ке овен лидер ја о гунахкарија. Значи, Ја, точно, ја. дингем могучност. Ја. Сар, Мухаммед Есад агали преведен. Дингем могучност. Und so haben wir die in jeder Stadt mit den Großen ihrer Sünder gemacht. Grosa ира зунда. Ihr Sünde. Гунахкар. Günah. Ама кате и на не големци, значи о водичија ленгере. Ја, ама дике на кана. Еке агар амен ки свако дис со дингем, со спомнингем амен, те циндингја прошукари песоавала, Лошо. Gemacht steht hier gesetzt. шунена, Schna. шунен, посем какера дискусија таро тефсир, таро превод е куранески. Со дингја Аллах джелешану, со вакил, те цидингепе оджанде, те цидингепе ошукарипе, те цидингепе ошукар мануша. Кој авена? Олошна. Аллах джелешану вакила, акана амен исто дајако могушност олошна манушадате. Товен водичија. И шајтовен водичија. Шајтовен водичија, олошна мануша. Акана мекава керавту менге, колошно народо. Шукар водичи шарите обстанинел, праведно водичи. Ко корупчарија. Нема шанса. Ко корупчарија, праведно лидери шарите обстанинел пучават у мен. Не може. Нате обстанинел. О корупчарија, корупчаре биринена. Сар лидери. О праведно не биринена сар лидери. Халилен мали, халилен, кој годи кергали бути. Значи, сар си е мамен, само народу, агар, асавко, водичи, Allah da kerla. Samo narodu ja amen te tumen biringena kana lošna günahkarja te vodinen tumen amen daelenge mogućnosti te vodinen tumen Allah günahkarja amen mukalen ola te vodinen tumen Allah korupčarja soske tumen korupčar šune na kana kova korupčari i svi lideri pravedno primer kerava lafi amen korupčarja sarine o lideri pravedno trebala li što korupcijsko te završi na džaja daje lidereske pare o lideri harami. Знаеш ти туте да те кере? Колко затвор? И од дојто пути кабириналија дале мануше. Знаеш ти, а мен кабиринамен ге корупчаре, ка требал корупчиско те заврши на пути, ка далеске те лали столица дла паре, те шаја мен ге те заврши на да ја бути. Корупција. Значи, ко лошно народо, лошно лидери, лошно водичи. Ко шукар народо, шукар водичи. Халилем някава со мангаваме те вакера? Разбравме ли? Амари води тик кергали? Па дефинитивно. Јакана со, ама воедно амен дингем ленге могушно. Соске тумена јармангена сој, затешај од отете керен хиле. Хем неред. Јука керен тумен гелиле, хиле. Кастар, кој повише паре ка добил, од пресна кажал. Тумен манглена дале. Тумен манглена. Тумен манглена јар.
Tumen manglena ya. Ebu Hanife soskena mangla emen sure. Ja. Неправда. И сова ќе Англуно фарзите пученцине премал Ебу Ханифе скоро месепи. Англуно фарзи јеке вернико скоро сои, сосине оваѓарч, чилескери. Код ова лескери моменти оваѓарва кергја. Англуно фарзи нане ни намази, нане ни илими, те биринен праведно водичи. Харо. Прво фарзи. Те биринен праведно ве водичи. Тумен те набирine на праведно водичи. Бадјавај тумаро джандипе да, бадјавај тумаро имани да, бадјавај тумаро. Сасој си туме. Бадјава. Ебу Ханифеске лафја кала. Интересантно да читинеле скоро живдипе. Соске овси неправедно емов. Набирин га емен соре. Аман га. Соске корупчари. Ке влада куѓа е корупчари. Ама само кола учењакоја. Евзаи, ака намате спомнинав, анава е учења коскере, Сауле, пала лескере пионја. Иов, адама праведност, платинела ле лескере дживдипнаја. Платинела ле лескере дживдипнаја. Вала, каја историја, банјарела маре, кичме. Ќе кава ети банѓарела моментално ситуација маре кичме. Мусиманен гере кичме банѓарела. Сои овен праведна затешајто тумен праведно лидерија. Тулен корупчарија колтумен корупчарско лидери. Ај корупција на неко хајри него одлатане гунахи. Модлак адла мануша соба келоајди одолака керен туменге хиле нерет машкар туменде машкарленде ковол нерет хиле несогласност мударибе ховаибе чорибе адва хиле канел тумен чороле да тове финансиско чороле тове соске којек неправилно општество и си барвале екстрем барвале ама насарине о корупчарија барване, а о народо чороло. Значи, баро број чороло, народо чороло, ама о лидерија, соске корупчиско керна бути, барвале. Аллах, да баба керела, као вол нерет машкар тумен дете аме, те тумен асавко нешто керген. Ола коркори песке керена хиле, ама олодова, ола одова најджанина. Значи те тумен биринген хиле. Значи водичија колата корупчарија или водичија колата неправедна, тумен коркори тумен ге штета керген. Соске кергем штета, соске на неправдина. Пралален, тај сате мангляне нешто тела, некој сој попаше од оле лидере, а овка добинел, ту наете добине. Ја далеске да ме со. Честитинава кала европска повиенге. Шај иси корупција на макеравана. Иси. Ама на не добором сар. Аменде. Те пишињан нешто. А кате сова керген, те си јанко право, а кате шај полиција да те добине. Ко судо. А јали? Те си ту доказија, те си ту правдина. Со те и полиција. Со те и адвокати. Со те и судцо. Те на согласињето судоја со ангел од ова решење, од ја одлука, шај да леда судо те перавеле. Што ка ке река, чакоја вер судо. Ко побаро. Жалба ко побаро. Ико Саркози. А кавај ек системи е религијакор. И религија кава аменге дела. Со дела аменге право на манушикане правија. Те воламе. Манглянов директори, Манглянов чистачи. Ке клова ко судо, не интересинела масоске сијан ту директори, а тут да не интересинела ту месоске сијун чистачи. Те ту манге грешингјан, ка платине, те на грешингјан, халилен масо мангава. Ево пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, со кергја Билал Хабеш,
Hazreti Ebu Bekir'e, primera kana, Hazreti Ebu Bekir, barbalengoro barbalo, Bilal Habeshi, robo, počorolo više na ne, robo, amma kod dini, isto ranko. Zoga, koji islami si nešto považno, svoji, u imani, i takva. Šajni one baš o čorolo te ovol pošukartaro barbalo. Salde ko islamija kava šajto. Te i tekva je čoroleskeri pošukar za razlikataro barbalo. Svoje barbalo te tu sjan kibiri, te tu na završinja te pravilna islamska obredija prema Allah Đelešanu. Ама barbalo sjan. Navredila da barbali. Bilal Habeši, Maškar ko saodala Arapija, Habeşistan, znači Ausländer jamen deva kerdo, ezani ov prvo dela, pravalen ov dela ezani, ovi moenzini. Kalo, a sada ke opet, kalo pravedno, to jest kalo iman jama. Kain gelela makava. Kain gelela manakava. Haccetul veda. Kada pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i последно hudba i kerjala. Sova kerja. I na ne razlika maškar ko Arapi, hem ne Arapi. I na ne razlika maškar ko Parno, hem kalo. Do te lolo pišno, ama kjamari literaturno kerive romanići, Parno hem kalo. I na ne to razlika pomegju barbalo hem čorolo. I na ne to ovo razlika pomegju slobodno hem robi. Alem. Amenke kavaj najšužo mesaži je romenke. Pošužo mesaži na diploma halestar. Na ne razlika savi nacija sijan. Na ne razlika savi farba isi tu. Ama te i tekva, to imani, ti tekva tani bud pošukar. Em tu pravedno sudinea. Pegamberi ajarva kerala. Te trebala ko tu maro šerone koj te sudinel. I te i kalo robo. Em dikele Hazreti Bilal'e. Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dikele Hazreti Bilal'i ve kella. Te i trebala tu menge. Ko tu maro šerote anel pe vodiči. Em te od ova vodiči pravedno sudinela. Iako tano kalo em robo. Leka kerelle vodiči. Allahu ekber. Akava. Na trebala meni haber hadisi. Akava mende našavdjem ko islam. Amen da o muslimanluku akava avdije našavdjali. So našavdjali. Savo to ovo nekovo. Amaro nekovo. Kol barvalo pali amende, zoralo. Ja. Avdije žalosno. Amare aka agar dikena. Agar dikena amare aka. Pralalen. Soteke ravme akana. Probinava kobor šaju ajetija. Te obrazloži navlen. Saro Allah Đelle šanuhu. Amen. Vospitino amen. Akale. Kitape, to jest akale. Kur'ane. A iar da završinaja. Akale ajete, ja mislim, nama završim gemilju? Da. Znači, ola korkuri peske hile kerena, ola od ova na dikena, to jest ola na primetinena, na džanena, yani hile, tergiona olendi hile, ama adavada hile maškar peste, suj na dikaja. Doborom lošni pe isjamen, doborom hile luku isjamen maškar amende, ama adavada suj, doborom panline amareke, Samena da vada na dikaya ili pa na džanaya, a yarda završiljem akale ayete da ro Kur'an-ı Azimuşani. İsi nešto ili? Na ne. Aj završiljem ja. Nexte voha ja verkurko devami šelu bišu štarto ayeti taro suratul En'am. Lillahi Fatiha.